Tuğanдар assalomu alaykum, urmattуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана YouTube көрөрмандары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Ушул экранда турган жек жеген уй сатууга чыгып жатат. Назар салып көрүп туруңуздар. Өтө бойлуу, музоолуу уй да бар. Туғандар алдыда. Жалпы саны 3 баш, 2 музоолуу, 1 бооз. Булору менен мынакей искусственный осемениядан түшкөн экен, келишкен, машаллах, көз тийбесин. Ушундай музоолуу уйлардан алам дегендер болсо, көрүңүздөр. Уй дагы өтө чоң уй экен. Чынында көрүп турасыздар өзүңүздөр. Ээсинин номери экранда, чалып байланышып, доставкалар боюнча уюштуруп берет. Алсаңыздар болот. Мынакей ушундай болгон келишкен уй. Андан кийин болсо, мынакей могу ушул уй дагы бар. Бүгүн 17 март 2026 жыл. Видеого лайк басканды унутпаңыздар туғандар. Башка бир туғандар да көрүп, балким алам дегендер болсо, ушинтип көрүп алса болот туғандар. Андан кийин мына ушул бар туғандар. Видеого назар салып көрүп, аягына чейин көрүңүздөр. Чалганды унутуп калбаңыздар, жетишип калыңыздар. Мындай уйлар тез эле сатылып кетип атат туғандар. Көрүңүздөр. Мынакей андан кийин ушул уйубуз бар. Музоолуу, чоң келишкен бул дагы. Кимде ким алган болсо буйруп насип кылсын демекчибиз туғандар. Анда ээси маалыматты берет, угабыз, көрүңүздөр. Ушул эркек музоосу менен өтө жакшы уй экен туғандар. Көрүңүздөр, мынакей желиндерин дагы карасаңыздар, азыр саап дагы көргөзөт. Сүт чыгабы төртөөнөн дегендерге. Мынакей. Выз кармаганда дагы удобный экен, узун туғандар. Уй болсо ушунчалык уй болот туғандар. Көрүңүздөр, жетишип калыңыздар. Ушул таза шивис уй сатылат. Музоосу эркек. 1 ай болду тууганына. Уйдун азыркы данный моментте 25 литр сүтү бар. Мына музоосу эркек. Искусственный осемениядан түштү. Аябай бодрый, узун, крупный музоо. Мына уйдун бою чоң. Уйдун бою 1.45ден ашык, 1.50ге жакын уйдун. Таза шивис. 4 соскасы иштейт, саганга жоош. Кимде ким ушуна шивис уй иштегендер болсо, көрүңүздөр. Уйдун азыр 25 литр сүтү бар. Келип саап текшерип алсаңыздар болот. Бойлорун ченеп дегенде, уйда узун. Уйдун соскалары. 4 соскасы жумшак. Батса алат. Каналдары, киндиктери. Uydun bağısını 375 bin so'm so'ratam. Tushirib berem. Ro'z. Erkek. Dişini açıp koyun hele. Buna uydun dişleri. Boldur. Üçüncü C4. olası. Bu yaşurdan öttü. Yaşur boldu. Ayıkkan yaşur bolu ayıktı. Şimdi kim kızıkkanlar bolsa çalıveringizler. Çalsanızlar bolot, saat tekşerip alsanızlar ham bolot. Şuiz.
Bak uydu. Bazı 375 bin son kemi var. Erkek şivisimiz olsun. Bundan uy. Boyu ay çok uydun. Şu taza şivisi uysaklat. İkinci tuğut kunacın. Birinci tuğutunda şu 24-25 litre süt bergen boyu çoğun. Baykem narko etinden görünmüyor. Bu taza germanski şivis. Plem kartası menen jetlapon. Skütönü aslında olgan şiviske jeti jarım ay. Başta 8 ayga jakın üje boğustuğu jakındap kaldı. Şunda joğun, boyu çoğun. Töz söz gazı işteydi. Tokol. Tata. Plem kartası menen. Töz söz gazı bari рабочий искусственный asimleni olgan şiviske. Birinci tutunda 24-25 çeyin süt verip жүрген kunacın. Sistem молочный. Kimde kim maldıqa izlep atkanlar bolsa görüңүздөр. Plem kartası var. Tiş 6 tiş. Şuna tokol şivislerden, taza tokol şivislerden istegenler bolsa mana. Gelip boğustukların, boyların çenep alsanızlar bol öğret. Bağısın 400 bin so'm turib atam. Kemi var. Maşallah. Uy öte küçtü. Kunacın. Astım. Bağısı 400 bin so'm. Kemi var. Zapuskada taza çıkan mı? Anda bir yerinde. Ay böcek taza çıkan zapuska. Joş soskaların karmadat. Buna bir alından tutuyor başta buna kanaldan. Gindiklerini. Dişini aç kanka. Bunu altı diş. Bu. Dastavkalarda uyuşturup berебиз Jet Oblastка. Kimde şu yüz karmayım degenleri bolsa mına çalıveringizler. Mına. Uydun uyu kuda kalada. Şu yüz uy. Boyu 1.32. Üstünde olgan. Angus tuğan torpaq erkek. Uyqaşı qalı joğun. Şunda. Uydun 4 soskazı işleyt, sağınga joğuş teppeyt. Hazır 10 gün boldu tuğanı. 16-18 litre süt berip atat uy. Buyursa 40'a çıkıp normali. Bu saat oysa 25 litre geçeyin süt beret. Az 16-18 litre süt berip atat. Buna muz olsa 10 gün boldu Angus. Muz olsa emet. Bolduruyor, jakşı tuğdu erkek. Buna uydun sındarı. Şimdi bir aç koysas.
Туугандар баасын 220 миң сом сурап жатат. Жакшы музоосу менен экен уй. Bak. Bu yaşır bolu ayıktı bu. Şart bolu. Buna soskaları. Yumuşak. Taş soskası sağ ol. Kimde kim Allah durgan bolsa çalıveringizler. Diye toplasa dastak kakılıp biraz mına torpağı. Yaxşı torpağı. Basını 245 bin son sıra atam. Kim var?